raong himala Palawan. Ala Oluos, warar volunteer. Yes, lugo ako marain na mama. Kamu ada Hindi mo nga rin, malumay di mo. ngayon basta nga abang di ako. Dahil hindi mo madube o si Oloy. Darang mo wala ulo makapay na ako. The objective again 7.2.1 yung will say to identify and analyze the different types of fishing in Palau and how these fishing types demonstrate the value of conservation of marine resources. Ngayon, matigil sa video, maktima at puni ko besang, say, send mo mga tagtiwa, say, kung nga nga karaw sa conservation beton, legal bodo mese, emong legal ba, say, arada belaw, amaran niya conserve. Ay galbek kalbing nila o mga nagsit, ating nga rin rolen, at ngayon, malabing niya ka lang nga yan, so more than needed. Okay? Maktimo Aurelia, with a quick video, mo kong mesang, emarawan niya, kung nalulog lagay pa to, kay Galil. Objective nila. Hindi mo bukan niya arsam subuk mo pamamar. Ya, on dia pelelungi pomor, mesa kamjuk kumili kelanga. Komtimong mana lui ay kumjuk kelam ka. Bagaimana dimong etiram na muranga ka mondrala omngit. Nakjomes langi kelomal eoger rangara et munamut kelangi kel ekong kelang. Nga ka omitok le on lut terala. Jak se namu makito ol begin le ngi kel olangat akam juk lek monget temen di ulu tetin le bolwes yang mo dia kalau mo kadres kan pokok. Ak mumungnya merkoloran musil kimei yang ngaran lui menolui mazenel dinagi mo itu. Adu ko mulgora omngel mulgo kuma mare. Mama bulol mangre le mom zengel muk mung margeda pagi kore lango ngi ke lumu bele josi gara karamlan pagi mora pasura karamlan ngara mo sergim gereli ake grei ati mukti oiki lang ya jili koreli ake gren meng mora kulen le muklu ake motrau yang mam ge grei mong mo ki mom ngaro jem la mok ma maral meng mom arnyae mo ko ko ayo ko mora almol mal ko zamlet mga uza ka bu Mese tual mukrol ade kati malangi kal molmong ektomer ko dukliya apila ko magto dami kal mga mo kau pikan tembuk menjak menjak di ta o mga den merko ko mong ko ede muk kelmagi mo kun di yang mo ko kal jakan Dakal sa YouTube channel, all doon mo rin lagi doon mag-usok ng matya. Abla mo gila, alam mo ka-chug-usok area. Kaya ka, alula, kaya ka, agil, migilet, kunal, so isi ba aljen, alubong omangit, warang migilet, barumil omangit, bangar aljen, luma. Kaya agil mo mutaw tragen laas, aluluko din mo ngaraim, tatang ito. Ilang, alula ka mo nun sa 500 talo. Kaya stage talo, malsi. Hindi ka lang alak po siya 400 talo. So, ako mga pati ang maadal ni. Ang ngaring-ngaring sa plalangay. Yung mobile, may bisa na yung plan. Wandal, vaksin wandal ni pala. Ako po na. oh iya bolmu trau ko gratat de la mes jadi mo mo ko dag mamti kal udah jadi mo ko del bolmong ya pagmira arba pa po neto ka di daktar ya tanin basay kedinin mo tap sura ko pula hindi ako ang masong sa oral na alu ko yung ngunyang hindi kameralan ni ngunyang ang ka di stal Israel bro Anak telel om ngetak el almuora biru umok menggian umok ngetak ramai lagi kuat umok magi ngetak ramai yang ngil yang hanya ngetak bol muk mali kom teblol bilas mo mudi mo restara alfiu alo magang ngetak makni me komek
Lagi ko nga mo otak lang to kaya may may ganun mo manong mamamibiran yung number ni Obima. Yang ulo ko tumuk munja kay kangi kada Israel may kang aja sa kanto. Mung wajah di kemam lo malmal lagen. Ito ko dapat kemam lumis to ko kemam mamol to man lemem sa ler kemam. Lo ulah mo makyalom sa Amerika sa klinik. Alu makin sa ler kemam lo ko jadi masjid. Bagi mulai tala em sa ler kemam lo ko jadi masjid. Munja kalungi lagi kemam lalla ego sa ler kira jolmol balla Eka mol-mol mabulwa mo wawin dulu ngaran niya kalbola bulbul sila ngaran mawawag Mangkara das we were selling video dun na sir. Mungkin komlo matengin dulu basta ngarang aja ngani kalau sa tele lo munya berai at minggu trailer time. Komlo matengin basta ngarang aja ngali kalau sa domu regi gitu lo munya. Imlo matengin dulu basta ngarang ada ngarang ay role le cancer bami gil sel mangaray ya sa mana sa evan pul wase 50 okay ngarang ma 50 and we have another idea omo okay maomo nung ngarang yang mangarang tools los pelo mo okay nganya mangan yang ngarang okay namari Okay, and then ako berteng yung ngarangkle. Balalba, umala. Okay, umala. Yung kung ayos masing ngarangay yan ako. Take it along mga lasang mind map. You're going to do that based on this. Okay? Either on conservation method, either on the tools, either on the types of fishing, or you make all of them. We draw we all do together. Alam mo ra mind map for idea house. And draw pictures. Ya kalon, sa ML tinutusan words. Meron generate tayo sa kalway. Alam mo kung siya sini meron ang class. I would like for you to take out a piece of paper, a blank piece of paper, and I would like you to follow with my students and draw yourself a mind map.